Honorable Chief Minister adu ada pangang ngangi lairiba BJP ki manung da yauba adugumba minister ani yauna MLA tarana megi tang taramari subject to correction taramanga da koi separate administration piu habise masi mohoi gi BJP party government sida yauriba minister amasung MLA supporter yauna mohoi gi side gi tawrakraba demand Manipur thuainab si moina hairakrabane sida aduna adu tawbaini adana ada tawbaini adonna tawlere kari gi ngasi phawdu mohoi busi kankhalaga thambagi Manipur thuairani Manipur mache tahalani union territory hum thongna tawrgadamne na ngarang na dasu hairiba adugumba MLA minister singdubu ngasi honorable chief minister na kallaga thambe baram kari gino party na madu kallaga action lawduna thambe baram kari gino honorable sardi yam kanna de haining de assembly na madu gi warep lawdu busi kari gino hairo adu toba da toba tobigano sa aduna ai tension jarage haida hairo ga somda nomai kapa adi mi singdu hondoro mafam jabra thamo haiba hondorakpa assam rifle na natraga atopa security force na section changjal laga che da di semdu e buffer zone chidagi hena changba yaro loire sar manipur soidana kaigani sar sigi phibam da koi sum yengdana leiragadi sar koi yamna tungda isa isugi hatak ta ko yamna ningamda ba haibu ohorogani ai ngasai mamang da panjagre sei ningsing ba thoktraba chahi kya gi mamang da gi ipai puna punsi kya katna koi dongta ningkha tam thambiram base ngasi di sar koi mang gi bagi phium da rer pase basi kannana bagi da mukta sar koi ngasi prime minister unabagi warep ama lawsi sa house ta masagi pungna pham lamdam da yellow mina refugee oire sa suningai nomingai leitre adai miyam si sar aduki mate kham thengna awa ba haibu oire sigumba phibam si oirak pasina sar hingnana ba hona bada ngasi di tongan tongan ba crime kaya da khoi gi chenna ba haiba tare hingnana ba hona bada madugi izat yangaktre nupi angang singi izat loire sa hairi bo oirei ba laibak thiba mayam se masi karamna oirak khibano haidna sa haijaragadi leingak ama leina leina magi tawam thokpa thabak to matam chana matang chana thabak paikat howdabadagi ngasidi ngasigi phibam si oirakhibani sa kanagumba ngangba sakpa haiba mi amana maduna natte hadna phanayamna ngangaga su sa hairiba leingak sina matam chana magi mathau pangthok amdabadagi thokhibani ko haiba sidi sa itihas ki laimai da amuba kali ni idna lehoragani haidna ai sa thamjage sa akoina sar palon khadana ngakpagi mahutta paramilitary forcing aduga central armed police singna akoi safagadabani haidana tongan tongan mafam do hondok pibagi mahutta moina akoi bu mafam do lengdana protection piraga thambiramagadi asi yum lising tarama thoini thoi hena chaiba mi lising uphugi lepham leitadna tawribase asi tawramdabasu yai hadana ai thamjaningi sa adu lan sina maram oiraga loina mak tumna chakraba sigi item mayam se masi pibina nabagi kari program lay masi pibi gadra pibi roidra haibu ma horan honorable chief minister na reply pibada thambiyo sir akhoi gi honorable chief minister na kari gumba public function haibatai adu gumba kanda akhoi gi state sida NRC chatnare it is the beginning haidna yamna open noina announce to haibata resa sir chief minister haibasi sarkar sini chief minister na ngang bhai bisdi sar sarkar sina ngang bani yamna nungai ta bamna sar akoi NRC Congress party na oppose to wi haidna yamna public gathering achawda hek ngang bi bhai bata hojik asigi police ki demand sida root course se karino haibdo khoi tasengna khangmin daraga madai area da khoi hidak thana bo khonna se ngaklerga amma mu haiba ngaklerga abduna haiba ngaklerga aduna haiba se sarmasi nungaite Hoji honorable chief minister dagi madu ngasi pakum amatang ai lawjage honorable chief minister gi home se Amit Shah na pai khre hai 355 chalai khre pai leitre mu hai khabar kharada mu hai khara mana hai lokthok te mu hai aduna aina sar gi through the honorable chief minister da aina hamjani se hujik lai riba phibam sida home department se Amit Shah na pulap pai khabra honorable chief minister na pai biribra masidi clear to biu honorable chief minister na pai ri haiba taragadi law and order matik chana ngak pangam daba
ngamdabadagi ngasi Manipur gi praja khudingmakna awaba kaya mayoknaribase masi kaimta tawba ngamdre sarkar se kaimta tawba ngamdre sarkar se leitre haina lawba yabra sai area se mo horen sengdokpiu ai sarna I matam pibi basida ai sar samaina ba thamjage nahan ge su sar khoi ai kaya su demand kari da ngang je de du mathang ayeng hakchi su dum ai ngang je roi sar ngang ning de adura sar khoi gi home police haiba tare basi amna maru oiba ojik leiriba Manipur gi tangdu leita da ba issue sida khoi sar Manipur gi praja miyamna pamba assembly da khana na ba peace porak na ba duga shanti leina ba haiba si sar yamna demand to na lakpa pot amani aduna matam khara PBU sar ngasi di aduga aina thangat chaba point sing haiba tare ngang ga ba madu limitation torok badung na to basi sar masi nungaite aduna aina hana aina thajan jagi ba point sing adu sar gi aya ba lawjar ga iten tak na thamjage madu gi aya ba du PBU sar sar ay han bada neglecting to compensate displaced families for their lost belongings haiba sida certain ta thamge sa hujik si sar khoi gi irang sina displaced oi khaba yum mai cha khaba mayam gi yum saba hongna ba yaure even ai gi kendra da sarau da sugunu da khoi gi housing haiba tare sarkar na PB dana kacha da lupa lakh manga aduga semi pakada lupa lakh taret aduga building da lupa lakh tara madugi tawraga khara pire yum nifuga manga taru pire habagi report ai thamjage sa saba hore somai tawduna sar Manipur gi tongan ba mafam sing haiba tai sigumba displaced person aduga tongan ba kendra gi yum mai chakhiba khotkiba mayam si amuk rehabilitate tawna ba hanjana na ba honna ba tawrak pasida sa akhoi gi yum singsida leiramba pot chai haiba tai sar se khoi gi gari nungli na chingba aduga phirol aduga kangthol chana thakna bagi kitchen gi item mayam adagi loina maksi sar tangoi on khrabani aduna hairiba housing loan se masigi di PB raga yum si saba loira kanda adugumba miyoi singsina yum da changba matamda moi gi leijaramba hanagi akhoi gi se phiron sagi upukangdon hingbada yum ama leibada changado ba hanadi leijaramba adu lan sina maram oiraga loina mak tumna chakraba sigi item mayam se masi PB na nabagi kari program lei masi PB gadra PB roidra haibada mohoran honorable chief minister na reply pibada thambiyo sar khudam oina hairabada aigi sugunu kendrada serau amasung sugunu si effect tawbani adu haugi ba 2023 gi September gi tang kun amasung kun ma thoida sugunu da numit nini changna khoi sa survey assessment ama tawi property yum gi adagi gari mai chakhiba duga imung manungi potchai chakhiba du sa sal leramba kari loina madugi assessment haiba tare de uwa chakhiba khotkiba gi maduda sa department taruk works department agriculture veterinary duga fishery horticulture amasung transport department yauna hairiba September gi tang kun amasung kun ma thoida sugunu sidi sar yum yangkai nipan khatani yum yangkai nipan se numit ini de assessment tawki department taruk ki representative officer sing yauna ai sa yauna aduga sar tang kun gani thoidagina tang kun gan nipan phawba seraugi yum akhoi chamri ga khumfu mari ni chakhib se punba adu hariba singsigi su assess tawda sar numit nipani punna numit tarani changaga ngasai aina haijagriba yum nataba yum daleramba pot chai sasan veterinary gi yaure adagi horti gi yaure hai leigi adai nga nung farm tawjaramba mangkiba mayam gari lojaramba dugi transport ki yaune assessment mayam ama tawhraba aduna sigumba mayam sit tawhrabanina hariba se masigi item mayam sigi sarkar gi saita gi compensate tawbiba haiba tare madugi tawnanabagi plan du leibra adu leitabra haiba dum horan honorable chief minister na paukhum pibada thambiu haidana aisima ahamra thamjage sa ani subada sa misinformation about implementation of NRC in the state
सर अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना करीगुंबा पब्लिक फंक्शन है बताए अदुगुंबा कांदा अखोई स्टेट से एनआरसी चटनरे इट इज द बिगिनिंग हाइदना यामना ओपन नोइना अनाउंस तौब है बतारे सर चीफ मिनिस्टर है बसी सर सरकार से चीफ मिनिस्टर ना ngang है बसी सर सरकार से ngang बनी अदुना अइना अइंगोंदा कंफ्यूज लेब है बतारे मसे अइना प्रेस ता करीदा हाइगिबा अइना निसिंग जबदा अखोई सिटी कन्वेंशन दा फंक्शन अमदा ngang माली बदु प्रेस ता करीदा तौसिरा हाइदना तौबदुदा असेंबली से लाकदरबनिना राइट प्लेटफॉर्म अमदा मसी क्लियरिफिकेशन अमा लौजगे हाइदना अइ ngasi पुखतजबनि सा एनआरसी हाबसे सार अखोई लोइनमकना खंगे मसी स्टेट गवर्नमेंट ना हेक्ता अखोई तौरगा चटप याबा नते एनआरसी हाबसे सार अखोईगी स्टेट गवर्नमेंट ना चटनबा यादबा लौथोकपा यादबा सिदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लौथोकदबा अदुगुंबा पोट अमनी एक्सट्राडिशन ट्रीटी तौनबा ताई एनआरसी चटनबा मतमदा एक्सट्राडिशन ट्रीटी हाबदि सार कनो लेपाक अमगा अखोइना फॉरेनर से खंदोब कांदा डिपोर्टेशन तौगदोरबसे से फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और पाकिस्तान म्यांमार हाइरिबा अतोप कंट्री की मीसिंग से अखोइना डिटेक्ट तौर मतुंगदा मधु डिपोर्टेशन तौब मतमदा चलहनगिगदोरिबा कंट्री दु मधुगा हाना अखोई ट्रीटी अमा चंगेबा अदुबुने अइना एक्सट्राडिशन ट्रीटी अमा चंगे हाबसे सा देन सर मसी डिटेक्ट तौननबा होनबदा फॉरेनर डिटेक्शन ट्रिब्यूनल हाइबा अमा चंगे सर मसी यामना मरु ओइबा हाइबा ताई हुजिक सर अखोइना असम दा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अमना एनआरसी चटनरे हारिबसे मसी सर अखोइगी फॉरेनर डिटेक्शन ट्रिब्यूनल से 100 नंबर्स नि हांगिस मधुना सर डिटेक्ट तौरकांदा अखोइगी इलीगल इमिग्रेंट से डिटेक्ट तौर खंदोकदोबा मसी कोर्ट मखन अमनि सर हुजिक असम ददि मसी 100 हाइरिबा ट्रिब्यूनल कोर्ट से लेरे सर देन सर मसी एक तौननबो होनकपदा अंडर रूल की मखादा जेल थंबा ताई होरेन अइना हाइजरिबा फॉरेनर डिटेक्शन ट्रिब्यूनल सिना डिटेक्ट तौरकपा मतुंगदा फॉरेनर नि हाइबा मीसिंगसे खुदकते हेक्ता डिपोर्टेशन तौबा यादबनिना मखोइसे लेननबगिदमक्ता जेल थंबा ताई करिगुंबा कांदा थागिगदोरिबा कंट्री दुना अखोइ लौसनबा ngमोइगा हाइरागदि मधु मोइ लेननबगिदमक्ता अदुगुंबा अमसु जेल अमसु चंगिसा हाइरिबा अइना ngसाइ पंजरिबा मयाम चे ट्रीटी तौनबा अदुगा अखोइगी ट्रिब्यूनल हांगबा अदुगा जेल दा तौरिबा सिगुंबा मयाम से एक तौननबा मेन पावर चंगी सर मसिंग यामना चंगी दो हाइरिबसिंग असे कराइदगी तौरकदगी हाइबाबु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अखोइगी विथ ऑर्डर एंड द गेजेट नोटिफिकेशन फोंगा एनआरसी से चटनरे हाइबसे मसी अनाउंस तौरबा कांदा स्टेट टुदा सर एनआरसी चटनगदोरिबने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थंबीबा मतमदा सर प्रजा सिंह से कंफ्यूज चतननबनी अइना गसिगी कनो से अइना मूव तौजरिबसे अखोइगी बायोमेट्रिक लौरे अदगी आई रेटिना स्कैनिंग तौरे सिना अखोइ एनआरसी चटनबा हौरे खोलेना अदुगुंबा पब्लिक तिनबा फंक्शन हाइबा तारे मदुदा लाउथोखिबदो मसी तसेंगना चटनरब्रा चटनद्रिब्रा अइना हाइरिबा मयाम सिबुदी कोना सागला कांदा तौबसु याय चटनरे हाइबा लेरगदी सेंटर ना अखोइ थोखिबा ऑर्डर नत्रगा गेजेटो मदु टेबल तौबियु हाइदना आई सार सिमा होना जगे हाइजगे बायोमेट्रिक लौबा आई स्कैनिंग दुदी सार एनआरसी की प्रोसेस नते मदुदी चुमना अखोइगी आधार गुंबा करिगुंबा पीननबो होनबदा हुजुजुग मणिपुर चटनरिबदुनि हाइदना आई थमजगे सर अदुगा यामना नुंगाइतबा अमना सर अखोइ एनआरसी से कांग्रेस पार्टी ना ओपोज तौई हाइदना यामना पब्लिक गैदरिंग अचौबदा हेक ngangbीबा हाइबताय आई मसागी एरिया से कंफ्यूज लेबगिनि सर अइना मसी क्लियरिफिकेशन नमा सिक तौजगदोरिबस अखोइ सर हौगिबा चाही 2022 बीजेपी की 2.0 si lakpa matamda August ki tang manga sida house simaktada honorable sarna chair lobiraga akoi
NRC से चन्नबा हाइदना अखोई मधुगी रिजोल्यूशन लोब कामदा एनोनिमसली करिगुम्बा मखन अमतगी अखोइदा बायस लेतना मधु अखोई लोइनमक हाउस दा फमजरिबा ओपोजिशन दा फमिबा अखोई मंगाना सु मधु सपोर्ट तौजरगा हाउस दा सार NRC चन्नबा हाइबो रिजोल्यूशन सि लौगी लाइबक थीबदी लैरिबा सरकार सिना मधु चाही अमा हेलबा फाउ एक तौबा ngamdaba सेंटर दसु बीजेपी की सरकार अदुगा मणिपुर दसु बीजेपी की सरकार लेना 2022 की अगस्त की तांग मंगादा सारना चियार लौरगा मफम सिमक्तदा हाउस सिमक्तदा एनोनिमसली NRC चन्नबा हाइदना यानगिबदो मधु एक तौबा ngamdabadagi चलिबा चाही सिगी 2024 की मार्च की तांग वांदा सा रीअफार्म तौसी हाइदना हाउस दा अखोई पुथोकनगियाबो नुमितुदा सर अखोई लोइनमक याजगी सपोर्ट तौगी लेप्चरिबा मफमसिदगी आई सामंगना नुमितु सार अखोई वाक आउट तौगी तौरिबा वाक आउट तौरमदाइदुदा इना थमजरमबसे सारना निंगसिंग बिगनी अदुगा रेकॉर्ड हाउस की रेकॉर्डिंग दसु लैगनी अखोइना हाइजबसे मतमदुगी इरांग यामन कनबा मतमदुदा अखोइना कंगलादा अखोइगी MLA सिंग हाइबा तारे मयाम मिनिस्टर सिंग याउना अखोई वारेप मंगा तरु मधु लौखिबा वारेप तो मधु हाउस दा मधु अमुक वारेप लौरगा मधु की मपांगन कनबा पोषक अमा ओइननबा सेंटर द प्रेशर पीबा नुगाइनबा तौसी हाइबदा ऑनरेबल स्पीकर ना मधु एक्सेप्ट तौबिगिदबदगी लेप्चरिबा मफम सिदगी आई सामना हाइजरमबसे अखोई NRC रिअफार्म तौबसे साना सपोर्ट तौवी बट तौबदबु अखोइना सबमिट तौजरिबा एजेंडा मंगा तरुक से हादि सारना एक्सेप्ट तौगिद्रबनिना अखोई सार की प्रोसीडिंग से अखोई मसी आउट तौजरे हैदना अखोई मपान थोखिबनी करिगुम्बा मखन अमदगी अखोइना 2022 दा NRC चन्ननबा रिजोल्यूशन लौबदा अदुगा 2024 की मार्च की तांगवांदा रिअफार्म तौबदा अखोई की साइटगी NRC चन्नबा यारो ओपोज तौगी हाइबा वाफम अमत लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मियाम तिनबा फंक्शन दा NRC चन्नबदा कांग्रेस नु ओपोज तौगी हाइदना हेक हाइबसे सारमसी याम नुंगाइतबा हाइबा ताइ अदुना सिगी क्लैरिफिकेशन से राइट प्लेटफॉर्म ओइब्रा हाइदना खंजरगा अइना पॉइंट से रेस्ट तौजबनी सर अदो सर हुजिक मथंगदा अइना हाइजगदोरिबसी failure to implement decisive action in the early stage of the crisis contributed to possible fragmentation within the state. Have points of the sir. I can talk not Hamzage. Sir, how kiba me home the gi Manipura Toiba Live Todoxi state the sir who's Nena Tana Labor from the Bakang Hong Chiraga Labor Fima of the ladies. ओरगलिबा फिबम सी करम मतमदा कयाम कुइना नुमित कयानि की था कया की चाही कया की मतुंगदा हानगी इंगना सिग्नल लरम मतोगुम हंजन हनब ngमगदगे हाइबसे सार हुजिक सु हाइब ngमदबगी फिबम अमदा कोइ लैरा सा मियोय मसा थीब खंगदब यावना मियोय चनी गा यांखै की मथकता सार हुजिक लैगिदबगी रिपोर्ट लैरा युम लिसिंग 13 की मथकता हेना युम मै चाकतना मियोय लिसिंग हुफुरोम तोंगान तोंगान बा अखोई रिलीफ कैम्प चंगजबम लौदना इंटरनेट अखोई डिस्प्लेस पर्सन होइना हुजिक सार यामना तमथीबा सैथेंग फंगना यामना वाना लेली सार अखोई खुदिंगमना खंगे सार मयुम बकई लैत्रबा हाइबसे सार सिदगी हेना लाइरबा सिदगी हेना तोनबा मीसे लैत्रे हाइना सार लौजै लौबा याय मोहिगी सिनफम मांगरे सार मचा मसु लाइरिक लाइसु फजना तमनबगी खुदोंग चाबा फंगद्रे नारक येंगलकपदा सार अचौबा लायेंगनबगी अचौबा अहोंगबा लैग्रे इमुंग मनुंग सार पुन्ना लैमिनबा फंगदबगी नुगाइतबा मयाम हेक येंगुबदा अवाटपगी अवाटपा ngakta ngaiba adu moigi punsi se karamba matamda अखोई हाना लेजरब मफमदुदा चलगा नेना ताना लेगदगे हाइबा सिगुम्बा खनफम खंगदब मयामसिना मरम ओरगा तुंगी आशा उरक्तबदगी सा थौरी यालगा सुइसाइड तौब यावख्रे सिदा नतना सीननब होनरमबदगी रिलीफ कैम्प लेरिबा मयामना थेंगनदना कनगिबगी यामना नुंगाइतब थौदो थोखरे सा येंगहैद्रे हाइबा ताइ हुजिक लेरिबा डिस्प्लेस पर्सन सिंगसिगी फिबम सी येंगबदा सार अदुके मतिक येंगहैदब हाइबदु ओइरेन आई थमजगे सा इरांग सिना मरम ओइरगा सार मणिपुर से हुजिक खाइबोक ताबदौना तौरे सा
साफनबनी हाइदना इरांग थोलक मतमसिदा अखोगी सा चिंग लेरंब मैतई सिंगना अखोगी तमदा अदुगा तमदा लेरंब कुकी सिंगना चिंग पुसिंदना थंबीखिबदगी सा मदुदगी यामब सिफाई हाइब ताई मसिना अखोगी चिंग अमसुंग तमगा ताइनब मफमदा पलोन कया खारगा अखोई सी चंगनहंदब सिना मरम ओरगा सार ngasi स्टेट मनुंग सिदा स्टेट अनि थोकपदौना लेबसे सार मसी यामना नुंगाइते हना आई थमजगे सार अखोइना सार पलोन खादना ngakpagi mahutta paramilitary forcing aduga central armed police singna अखोई साफागदबनी हादना तोंगान तोंगान मफम दो होंदोक पीबगी महutta मोइना अखोइबु मफम दुदा लेंगदना प्रोटेक्शन पीरगा थंबीरमगदी ngasi yum lising tarama thoini thoi hena chaiba mi lising uphugi lepham leitadna tawribase masi tawramdabasu yai hadana ai thamjaningi sa adu ngasi di hairiba system sina maram oiraga khoi state sida state ani thokpadona leira sa yamna nungaite sa ningsing ba thoktraba matamdagi hona khoigi iramdam manipur sibu kannanabagi ngamkhai ngangnabagi damukta ipa ipu singna tongan ba lanpham kaya thengnakiba अदुगा ममन यामबा इपा इपु सिंगी पुनसी इरमदम सि कन्ननबा गमखै सिंगाकननबा कोई जाति सि कन्ननबा होनबदा थवाइना पोंथा पीखिबा मयाम दो सार मुन्ना खलुरकांदा खुदिंगमक तो सार ngasi ओरिबा फिबम सि यमबदा अरेमबदा तारगदरा हाइबगी नुंगाइ तबदो सार आई फील तौइ हाइना थमजगे सा मसागी पुंगनफम लमदमदा येलौमीना रिफ्यूजी ओइरे सा सुनिंगाइ नोमिंगाइ लेत्रे अदई मियाम से सार अदुके मते खम थेंगना अवाबा हाइबदु ओइरे सिगुम्बा फिभम सि ओइरकपसिना सार हिंगनबा होनबदा ngasi tongan ba crime kayada अखोगी चेननबा हाइबा तारे हिंगनबा होनबदा मदुगी इज्जत यंगक्त्रे नुपी अंगांग सिंगी इज्जत लोइरे सा हाइरिबो ओइरैबा लाइबक थीबा मयाम से मसी करमनो ओइरखिबनो हाइदना सा हाइजरगदी लेंगाक अमा लेना मागी तवम थोकपो थबकतो मतम चाना मतंग चाना थबक पाइकट हौदबदगी ngasi फिबम सि ओइरखिबनि सा कनागुम्बा ngang sakpa haiba mi amana maduna natte hadna phanayamna ngangagasu sa hairiba leingak sina matam chana magi mathau pangthok amdabadagi thokhibani ko haibasidi sa itihas ki laimai da amuba kali ni idna lehoragani haidna ai sa thamjage sar ai yari kha yamna tension na tawjage sa then sir akoigi lack of clear explanation of root cause of the conflict ngasi manipur da thoiba laibak thiba thodok se akoigi sarkar sina root cause se karai dagi haurak pano karino habasi tongan version mayam ama piba masina confuse laiba haibatai ai phaifanak panjage sa failure of intelligence ahai han hanba lan si thokhiba kharani gi matung da han hanba da honorable chief minister na thambi base intelligent fail oibadagi ni haidana dumaina haiki adudagi matam khara leiraga aikhoi masel injannabadagi masigi crisis se thokibani aduna lamdragadi masi crisis se thoamoi haidana open public platform da lawgi sa adugi mathangda mu kangpokpi district manungda gram panchayat oina leiramba panchayat mari ADC da congress matam da pithoambadagi adugumba mayamduna maram oiraga ngasigi irang se lakhibani haidana honorable chief minister amuk thambi adugi mathangda muksar illegal immigrant singsina external aggression yaure aduna maram oiraga irang se tholokpani haidana amuk honorable chief minister na thambigi then adugi mathangda sar poppy plantation thinguba duga drugs se thingnana bahonaba aduga forest reserve area land se basi preserve tongnana bahonaba da irang se thorakhibani haidana amuk charge tawisa then sir handak assembly phamba horba matung da honorable chief minister na masigi root cause se krai dam thai khage haiba kanda maitaina scheduled tribe on nabagi high court na pirakhiba order amana maram oiraga madugi rally du chapagi ayaba pirubadagi masi oirakhibani haidana tongan ba magi root cause mayam se amma muk haklera haibasi sa masi confuse haibtare aduna chahi amaga tha ahum 15 months sura aba sigumba crisis se masigi root cause se khangdabadona
सरकार से लेबदौना तौब मसी याम नुंगाइतबा अदुना अइना मसी पुथोकचरिबे मरमदि कइनो हायरगा हुजिक असिगी पुलिस की डिमांड सिदा रूट कोर्स से करिनो हायबदो खोय तसेंगना खंगमिनरगा मदाई एरिया दा खोय हिदाक थानाबो होनसे ngak lerga amamu haiba ngak lerga abduna haiba ngak lerga aduna haiba se sar masi nungaite aduna maram orga sar aina som khanjabase honorable home minister Amit Shah na haugiba BJP led government gi 2.0 gi center da laibasi gi 2022 gi sorry 23 gi monsoon session da haiba dai aina ningsing jabada madu July gi tang kun अदाइदगी होब्रा कनो सब्जेक्ट टू करेक्शन तौखिबा मतमदा पार्लियामेंट की फ्लोर दा ऑनरेबल अमित शाह न पीखिबा मागी स्टेटमेंट दा हाइबसे एक्सटर्नल एग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट मयाम अमा चंगजल लगदना मपानदगी मी मयाम अमना इन्फ्लक्स तौरतना असिगी वाथोक असि ओइरैबनी हाइबसि सा मयाम लोइनमक लाइपाक्सदा लेबा मयाम खंगिया अदो हंदकना अमुक करी हाइरे कांगलुप अनिगी ओइबा अदुगुम्बा क्राइसिस नि अदुना कांगलुप अनि उनरगा संताइनबो पोरकनी हाइदना सार अमुक हाइरे अदुना सोमदगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तोंगान तोंगान बा रूट कोर्स सिननी हाइदना मथंग मथंग लौथरकबसिना अमित शाह भाउदा आई मणिपुर की लेरिबा इशू सिगी रूट कोर्स से खंगदबदौना इलीगल इमिग्रेंट ना ओहेनबनी मु हाइरमबदगी हुजिंगना कांगलुप अनि की मरकता तौबने ना मु हाइबा अदुगा UNO दा रिपोर्ट पिहन बदना अमा मु पिहन बसिगुम्बा याम चममनबा अमा लेबसे मसी ngasi सार अकोई फजना मसी सेंगदोकनरगा रूट कोर्स से करिनो हाइबदो सरकार पाइबिरिबने अदगी हेना मसी की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मयाम लेरिबनिना अमदा मु हाइदबिदा मसी सार अकोई असेंब अमा खंगदोकपा पामबदगी अइना सिगी पॉइंट सिमा आई रेस्ट तौजरिबने हाइना थमजगे सार हुजि अकोई इरांग से लोइसनबा ngamoi ai ngarang gi question amada su honorable chief minister na su thambi gre aina kayam koina irang se chathagi doba mali kayam athu matung da masi khara matam khara changi ne se aseng mani sa hujik lai ba phibam sida koi karino ama khanna ba se sar ai gi side gi party gi side gi ai somaina thamjage sa koi thatra manga phajale nasi bhauba Honorable Prime Minister na Manipur की इशू सिदा मियेंग चंगदे हाबिसदि सार मसिदि अखोय लालोय 100 ta 100 अदुम चुमे हन अखोय यानसै हेक हारुरगा अमित शाह होम मिनिस्टर उनो हाइबगी अदुम देहक थैजलप सार मणिपुर प्रजा मियामना प्राइम मिनिस्टर वांगांगदे पार्टी की साइड दगी प्राइम मिनिस्टर वांगांगरेना लाल किला दा गांगरे देन पार्लियामेंट दा गांगरे अदगी प्रेस ता हाइखरेन अदुम हाइबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांगांगबा हाइबगी अर्थसि कनो सा प्राइम मिनिस्टर की मिएंग दुनेबो मसी की आइडिया सिमा खंगदबदौना तौरे प्राइम मिनिस्टर ना लेरिबा क्राइसिस सिदा मागी मिएंग थंबिरगा मागी पावर सीजन नरेहरगा भारत की प्रधानमंत्री अमोइना अचुम अरान जस्टिस लेपिरगा लान से थोइबा खुदोंग थिबा मयाम से लेपनब होनबिबदुबुने बखोइना प्राइम मिनिस्टर ना वांगांगबा हारिस प्राइम मिनिस्टर ना वांगांगी बसिमा इहान हानबदा अइना निसिंगबदा नुपी अनिखक नोंपोक संगमाय असोमदा मदु हाइरो केंद्र की मनुंग चंगदोरिबा सब्जेक्ट टू करेक्शन आई खंगद्रे मदुदा हाइरो केंद्र दा लैबा नोंपोक संगमायदा नेकेट हाइबताय फी यावदना नुपी अनि ड्रिल तहोले हाइबगी दमक्ता मणिपुर ना अखोगी इंडिया से पृथ्वी मयाम मांगदा योंथोए हाइदना वांगांगी नंबर 2 अदुगुंबा ममांगी चहीगी मॉनसून सेशन की डिस्कशन दा अमुक ngang bado madu Amit Shah na pikiba magi statement du da tongaga thangjal laga oina ngang bagi wanga mioi ba mana ngang ba sakpa ha ba sar koi loina mak ngang thorak bado loina ba khangna bangak tani aduna anirak subada ngang bado parliament da home minister Amit Shah na ngang bado da tongaga haifet nalamaga minute mari nalamaga sakhiba then madu gi chahi du gi next month July की मथंग अगस्त की तांग 35 लाल किला द मतेक मंगांगी हंदक सथरिबा हदि ममांग द हौगिबा पार्लियामेंट हाइबताय मदुदैदुदा जुलाई की तांग 2 दा
Lok Sabha अखोई मैम की ओपोजिशन की लीडर ओइबिरिबा श्री राहुल ना तृणमूल कांग्रेस की अखोई वेस्ट बेंगल दगी यामना फबी मोयला मोट्रा हाइब्रा ममिंग मुन्ना खंगजद्रे अदुगुंबा पार्टी की लीडर तोंगान तोंगान मैम देन मदुगी मथक्ता अखोई हंदक मणिपुर प्रजा मैम इनर दगी थागत खिबा डॉक्टर बिमोल अकोइजमना थमोई सोगना पार्लियामेंट दा लाउगिबा तखतलखिबा हाइबताय ऑनरेबल एमपी डॉक्टर विजय अकोइजमना पार्लियामेंट की वाल निंगाई हनबगा चाप माना लाउगिबा अदुगा राहुल की अदुगुंबा मागी प्रेशर मैम अदुगा हाइरिबा एनसीपी की एनपीपी की तोंगान तोंगान कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की लेरिबा मैम सिना पार्लियामेंट दा तखलकपा मतमदा ngang ya tabadona adusu lok sabha da nataba raija sabha da chelaga haibatai nongalaga tang wandani ngangna ribasina aduga tang ani da matek amakha piba statement madugi statement do khoi madu nate sar aina ngasai haijirisi prime minister na wangang bangang da badu nate ba prime minister wangangu haibadi wangang bu loina na sigi issue sida prime minister na yeng changbiu akhoi masen marakta hatok naraga akhoi tumba yabagi pot lai se masi kanbiu मपी मपा मोइन हाइजबनेबा अदुना सार हुजिंग मणिपुर की फिबम यामना लुसले अखोई खंगी हुजिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दगी मदु मसी पाखुम अमतंग अई लौजगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की होम से अमित शाह ना पाई खरे हाय 355 चलाई खरे उपाय लेत्रे मु हाय खबर खरद मु हाय खरा मन हाय लौथोकते मु हाय अदुना अइना सार की थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा अइना हंजनिंग से हुजिक लैरिबा फिबम सिदा होम डिपार्टमेंट से अमित शाह ने पुलब पाई खरब्रा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पाइबिरिब्रा मसिदि क्लियर तौबियु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पाइरी हाइबा तारगदि लॉ एंड ऑर्डर मतिक चाना ngakpa ngamdabadagi ngasi manipur gi praja khudingbangna awab kaya mayoknaribase masi kaimta taubu ngamdre sarkar se kaimta taubu ngamdre sarkar se leitre haina loba yabra sai area se mo horen sengdokpiu aroiba point da sar aina thamning base akhoi sar prime minister unasi akhoi sigi leiriba kaino sida akhoi songloi la loiro huzik kuki underground militant singna kapning banumita kapi bom thada banumita bombi hadna bom bhau kaptana akhoi tali sar aigi seru sugunu da example loi khre Torbung Banglada oigre, Sri Lokeswar Honorable Member की माई खुंद्रा कम तो ओइग्रे, उसे अवांग सेंगमारा Honorable Social Welfare केंद्र तो ओइरिबा फिबम तोंगान तोंगान बा चिंगा तमगा ताइनबा जगह तो उसे ओरिजि सार अकोई नेना ताना लेबो ngамदे कुकी अंडरग्राउंड सिंगना कापनिंग बनुमिता नोंमै कापै बोम थादरई Honorable Chief Minister नहान खोई जिरी की पीस लेरे हदना खोई House the report statement people कोई ताप दे याम लुंगाय अदुबु नुमितुगी क्वार्टर assembly लोरगा हनबे युम योगदने क्वार्टर योगदने दा नोंमै कापे बोम कापे युम मै थारे हाबिगी पाव अदुना सर लान से लोइबा नाइरोय हुजिक लैरिबा सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्सिंग से सर 355 constitution सर अखोई लोइनम constitution से पाइनरि बंगावतनी article 355 द पीरिसिदी अखोई की सरकार की पावर हापने सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स हारे से लेरिबा अखोई की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दा मदुदा पावर से एड तौसलेरगा अखोई की मतेंग पांगबा लाकोने अखोइना 355 चला रे की पावर लेत्रे खोत्रे हाबिसा मसी हाइबिगनु कनागुम अखंगबनदि मसी सार मुन्न नैनबा कांदा मसी अखोई लाना लौखिने अदुना सेंट्रल की लाइबा फोर्स ने अखोई की मतेंग पांगबा लाइबनी हायरगा स्टेट फोर्स चंग यादे मधुगी अथिंग मैम हंदक सा जून की तांग तरुकता थोकी बजीरी की लाइबक थीब थौदोक थादुगी तांग 13 जुलाई CRPF ड्राइवर हाथ के बगी थौदोक सार अखोई सोशल मीडिया वायरल होइखरे हाइरिबा कुकी खुलाई पाइबसिंग कापकपदगी BS CRPF की ड्राइवर मराइबक थीदना मयुमदा हयेंग चक्कदबनी हाइबगी फी योंब लोरबा ड्राइवर दो लाइबक थीदना मराइबक पांदना सिगिबा मतमदा स्टेट सिगी सिक्योरिटी अदुगा लैरिबा मफमदो लैरिबा CRPF ना कुकी लमहेनबा मयामदो तखाइनबा हाइदना मफमदो चंगहनबा मतमदा असम राइफल ना चंगहनदबगी मदुदा गंखतनगिबा तौग्रिबा सिदा अखोइगी
स्टेट से चीफ मिनिस्टर मोइन करीमता हाइब ngamdana ayambadongna lepaga leiba haida hairoga somda nomai kapa di mi singdu hondoro mafam jabra thamo haiba hondorakpa asam rifle na natraga atopa security force na section changjal laga che da di semdu ya buffer zone chidagi hena changba yaro loire sar manipur soidana kaigani sar sigi phibam da koi sum yengdana leiragadi sar koi yamna tungda isa isu gi hatak ta koi yamna ningam da haibu ohorogani ai ngasai mamang da panjagre sei ningsing ba thoktraba chahi kya gi mamang da gi ipai puna punsi kaya katna koi dongta ningkha tam thambiram base ngasi di sar koi mang hi bagi phibam da rer pase masi kanna bagi dam ta sar koi ngasi prime minister una bagi warep ama lawsi sa house ta honorable chief minister waru biganu irang thokpa thatra ma fare nongmata opposition or opposition ki MLA khoi butana bina paw hai birakte tang ahum da irang hore tang taruk da honorable CLP ki leader ane former chief minister ai yam ibo bina ayu pung trama thoi da phone tawi honorable chief minister da ibungo nangi sibu mayam tanaraga amtang phamin na ba chumoidra base yam thokaning da ba thodok thokadorene haidana hanagi honorable chief minister na honorable chief minister the power si telephone da tobadagi numitu da pung ani da all political party za thangmina se na kaurakpadagi akhoi agi inau honorable president MPCC gi Megachandra ai Lokeshwar akhoi honorable former chief minister yauraga akhoi mayam Sujak Kumar akhoi yauraga chali sa numitu da hambek horakpa tang ohumgi hek thangnaba numini humni leraga ni sa maduda honorable chief minister akhoi na session tawjai ama tawi hoi hadna lehawi madugi numituna loire sa adugi matung da sar akhoi honorable chief minister da appointment lauraga January ki tang kunga mathoi da all political party hujingna India bloc haina khangnaba akhoi hanadi 10 party black minded kana daramani du India bloc sina January ki tang kun mari da appointment lauraga sar honorable chief minister unai akhoi na prime minister unanaba sinbiu chief minister na akhoi gi lead tawbiu akhoi chatmin naraga government ki side gi haiba yadabado akhoi haijage aduga amtang akhoi peace for na tawse na chief minister da akhoi appointment lauraga hai tang tarama pan handak 2024 gi June ki tang tarama pan da su all akhoi gi India bloc ki party mayam ama honorable chief minister da akhoi appointment lauraga akhoi unai madu sar akhoi gi side gi akhoi na request lauraga akhoi na appointment sik lauraga unaba ngaktane then sir akhoi hujipudi matam loidana sakhrabi matam dugi governor oibirambi honorable governor do so akhoi sir hek lan se thokpa nongan badagi akhoi governor unabasdi masing khangre akhoi somai tawdana akhoi amutang di prime minister se unahan biu khodan biu plus amutang prime minister da masigi pause PBO na adum tawdana sir akhoi unadre upai leite sir si bawda handak tani assembly phamba kan honorable chief minister na koi umtang phamin naraga punmin naraga suggestion taw naraga umtang lan se loisan na ba khona minister ha se handak ki sa na kawiri ba sigi session sigi tang kutha ma thoi dagi ngasi bawda ngangak pada umtang akhoi mayam punjal laga susan ra taw se na house ta bir se sina loi single sangra ba tha tra manga se nongata sa gilas ma thak se law mayam issue si karmai to si haide akhoi loina mak to India bloc to MLA akhoi to ai bhau to piro pharasu phatra basu matam amagi sahi trama gi chief minister oirami ba akhoi honorable chief minister ai sama honorable matam gi chief minister gi makha da council of minister da yaru issue kya thang ai ba ahan si budang matom to su invite to reharga tamo ongtang lakpiu hairaga to ba ka kari to si ana du khana da bai matam su pipi da basa sar khoi yam waki yam nungaite Manipur praja miyam nadi opposition khangde ruling khangde kari tawune sar khoi mangana khoi ngalingai da haigre sarkar sina lawrak pu firep khuding makta khoi lawgani sarkar sina khoi tosi harso khoi yare si phani harso yare se sar khoi ding nganna haigrebane ngasi phawba khoi leiriba isu chahi ama helaba thatra ma changaba hujiksu loidreba sigi isu sida nong mata political party meeting covid prime minister unana ba khoina kayara khana request tawide pungning amna nungsi sar mun na hayo ragadi sar masigi horok phamsi karai dagino
Honorable Chief Minister adu ada pangang ngangi lairiba BJP ki manung da yauba adugumba minister ani yauna MLA tarana megi tang taramari subject to correction taramanga da khoi separate administration piu habise masi mohoi gi BJP party government sida yauriba minister amasung MLA supporter yauna mohoi gi side gi tawrakraba demand Manipur thugainab si moina hairakrabane sida aduna adu tawbaini adana ada tawbaini adonna tawlere Kari ngasi phawdu mohoi busi kangkhalaga thambagi Manipur thugairani Manipur mache tahalani union territory ahum thongna tawrgadamne na ngarang na dasu hairiba adugumba MLA minister singdubu ngasi honorable chief minister na kallaga thambe baram kari gino party na madu kallaga action lawduna thambe baram kari gino honorable sardi yam kanna de haining de assembly na madu gi warep lawdu busi kari gino hairaga adu tawba da tawba tawbigano sa aduna ai tension jarage Prime Minister appointment lawje sa Amit Shah na ngamoy Amit Shah haugi ba 2023 gi May gi tang kun ngama pandala ame kun ma pan kun tha ma thoi numir humni la me tang wan da chakki bani ai record ai brand record tor yamna sa thamoi sokhi khoi ai khoi Congress ki MLA manga Prime Minister unana ba Delhi da camp toroga legi appointment PB de upai le rabta na khoi Bharat ki President of India gi appointment lawroga May gi tang kun tha da unaga da bani Tang kunipan da khoi sidai chakadamni dolai bak thibadi ai sagi di tang kunipan gi nongalam dai da sugunu sero bo phatraba lalobu kuki singnam over power torga mai thagi badagi ai makti chalhodre honorable member mari chatkhi Malik Arjun Kharge AICC gi kai khumna jariba president lead torga president unagi then tang kuntha ga mathoi da honorable MLA mari halakhi selfie leader yauna tang kuntha mathoi da gi na Amit Shah chatrengai tangwan baugi manungda I call so my Todana, Sugumbo program, with the Gitchalu, with the Hodre, minute Mangadasu appointment, PB, or says and Piki have the Piki day. But then, Sugumba Mayama, Pongona, Canadre, Honorable Amisana, Numitara, Numihumi Lerami, Marini Subra Chakre, Numitra Mangani Leraga, Isuzu Sanaba Lakani, Lakidre, then Handaki, Lok Savatra and Bansu election Mayada, April Tantramanga and Nixing Buddha. Madudala aga hapta kangse bungda hek parliament election sil loi baga Manipur gi issue losanna na batau gani tumina lai union minister of state home numit kun ga tarung ni lerami akoi khangi but action loss action kasu laite lairami habagi wani aduna Amit Shah lairame union minister of state numit kun tarung lairame ngasi bhawba lal loi bagi mami ude aduna sa akoi gi aroi ba Land sale was another big Sarah, agreement signed on the Basuyaro. Masida agreement signed on the Bible say, hang tung how the Isha have the Masis up for Kudum Oiroi. Aduna, a Koigidi Moy Asomgi, Honorable MLA Minister cookies in door, Lak people, Lak Vida Koi Kangre, Honorable Chief Minister, State Sigi Chief Minister, Luching View, Prime Minister Unasi, Prime Minister Unanabi Warep Low the Varoisha. Ngasi law drasu hayeng irai numini hapta ambagi manung da irai numita resolution law ba habse akoi gi law sina chanaraga la abani aduna akoi manga mak hayeng akoi na sar private member resolution da tonga na akoi sar gi secretary da akoi submit tawjagrabani numin manga gi mamang da aduna sar akoi prime minister unaraga justice tawbiu akoi na tawriba thabak sina sini moina tawrai sina sini aduna honorable prime minister na khoi gi pai ma oina lepiraga akhoi gi marak sida chumba bicharu tawbiu koi ware haibase sar akhoi prime minister unaraga akhoi appointment launa ba tawsi aduna sahi amaga tha ahum tha tra manga se prime minister sungu unadana sar pau phaunari 24 hour 7 pau phaunari leibase sar akhoi khangbang maktra honorable sar gi listing makha da khabar da tajabani subject to correction Handak tasu assembly holding da MLA tara nipan prime minister unanaba minister yauna prime minister the appointment siktawi adugi mamang tasu honorable minister MLA mayam ama satana prime minister unanaba appointment siktawi ade youth of Manipur na khoi mayam ko matam tasu prime minister unanaba appointment sik akhoi opposition na siktabu do pibira du yare prime minister unaba ha sar ai hanjan de haining dre tam ya me sar ai house da ai seba mayam gi seba to ise Tam Tarulak consecutive like Father Karam, ministers of Oirabani. I coin a minister or Pawada Leva Matamdasa, issue Mayama Tokre.
Honorable Chief Minister Khangbiribani. Lairiba Chief Secretary ki Secretariat Office lagi. Second namada Prime Minister okoi matam dugi Chief Minister Sri Okram Ibobina issue amahek tholok pada all political party ko guni maduda mang thana sel singasi Honorable Chief Minister oriba siga aigane. Delhi da flight to ticket ka apugani halak paisu ka kani leibham singani tawrerga issue se ko mayam changdana hadana matam dugi UPA ki Dr. Maman Mohana leibam tamda kana maye ki matang da university ki matang da monorama ki matang da lairiba issue mayam se matam ki sa tawraga ko tension bi ya tension jarage loisan jarage sa hawbuda di ngai ri me do boy chwa salage aduna sa matam du da logi Hujiksu Honorable Chief Minister ki Secretary ki second namada Prime Minister ki appointment lobse ya Prime Minister ki thong thing badong to ya ko Honorable Chief Minister handak chat padusu ai unarakte hana lowe ai house da unaraga di haidok pa ya kitang haidok pi ha bada hai ki de aduna sar koi Prime Minister unase ai khoi ki justice ta hunse adu natraga di khoi lan loiroi aduna hayeng ai khoi na submit tawjariba sar da tawjariba private member resolution sisu accept to be on the sigi demand si khudong chabroga ai sa da thamjage sar na matam khra pibi begidang thagat chari thank you